Kei te wānanga tonu ngā kai pōti o te tai toke rau i ngā āhuatanga katoa, I taka atua ia hone harawira ki tērā rui ngā rā tata nei. Hei tā te hea mana o te rūnanga o Ngāpuhi, a hakua ka tau pēhea tēnei take. He akoranga kei roto mo te rōpū tōranga pū Māori, hei whakapakari ake hoki I a rātau. Kei te noho taiapa te hea mana o te rūnanga o Ngāpuhi asani tau, mo te take e pāna kia hone harawira me te Pāti Māori. Ka tahurihuri e te ao nei I ngā kōrero a hone harawira. Engari, me he mea ka titiro e koe raro I ngā panekoti, e tika ana wana kōrero e pā kaua ke ana ki te huarahi e haere ngā ana e te ao Māori I tēnei wā. Hei tāna anō e tika ana te kōrero hea I enei take I nāia nei I tērā o te rā pōti. Ko ngā kōrero ko haka puta e hone harawira I tēnei wā. Ko ngā kōrero e hia ana, etahi Māori, te nui ngā o ngā Māori, he heana te haka puta ki roto, ki mua ki te aroaro o ngā iwi katoa. Engari, ki te kore wawe te Pāti Māori e whakaputa I o rātou whakaro I tēnei tau pōti, ka riro atu a rātou tūru Māori. Te mea roti aku e pauri atu e tai atu I te whawhai pēnei tone engari e tino pakanga. Hei tā parekura anō ko ia nei te āhuatanga o ngā mahi tōranga pū. Ke rātou tērā, ke te rōpū Māori, te rātou whakaro, a koe te wehewe, te taumahatanga o te wā, a kuni ka puta atu te otinga. Aha koa ngā take o te wā kei mua I te Pāti Māori, kei te kaha tonu tana tautoko I a ngā hinara. They've got a little bit of internal strife at the moment. That's an issue which has been long-standing. It's also an issue for them to resolve. But as I say, we enjoy a very good relationship with the leadership of the Maori Party, and we look forward to working with them in 2011. Kua mana te kōrero a te roia tohu a te Pāti Māori, kua tai atu te tono a te komiti o te tai tokerau, kia tārewa hea I te huitahi mo te wiki e tū mai nei. Roihana Nuri, Te Karere.